yang kata kalau itu relatif keburam yang dihujat kan ya itu kamu dewana ayo sosok usiri unang bersama kan kita itu mana ipa infliman inflim tang yusi ngada yu ya sai kongji ngai kai school asora imei jong ai dei na kong thong uthning jong i pa jong apa na du kinya kha me kha pulong kede ha rai mau sui ha ve dai kan lagi jing thung sim kat kum ke jing ya thu pateng nai pa jong ai yo ne kan yang ha ve ong ke bang itip kham ha khamat du mo ngi sorang yang kan niam yap sorang kan niam yap kadai ke communication ke jing keren jong terus shua mata manga ngathang yeus shua bangan yo ya kalong wapura ngathang yeus wa shua jonga kata kadai keren hal tu kumbala dan kawai kariti terus tu katai nagwa menshua kepala seng unyi ko nakatai ngamta ngale ya kan ngale ya kan man pendap yang katai shua ba manga man yo song hakan ya kasi bangan sim ya kejing klik ngan sim ya ba klik ban sincere ban sincere ho ban ku ban pin ikut dia ban kemen musawa ban sau singai ikut dia ikut thai kena terang itu hanta kita is ro kibala khala ki om haba me syai kejing yang pahat kata và mình lệ ya kan ni ka mình thang ya kan yam ya ka met jonga usiam mình thang me bat halo ka kan orang ko bagi dan nakar ti terus tu kata yo men sincere hok men sincere ba hangta kata ka spiritual connection jong uneus uban thang bat e bitai kata ka dengan yam la Temano bade ban pendap jadi kan yam yap. ya kan yam tu ka song ka ji kut ya pa jong ka to hima na ki por ro maswa sibu menta na ka hima na ki khon ke hajar bar kho ya pa ka hima ki thung bar na po ka to oi visno lane na po ka oi kara kin le ma ki ya to kan yam kata dai ka to long leng do i sei leng do unong su ni su utang nong su ni nong su ke na po ka to visno na po ka to kara utang ulang do ubale kata Ta jing song tho jang pi kum u wei na ki khon ki hajar ba dan bo hima sora. Pisno dei nem ban ai sana yo us em maram dor. batong saudara ngam ong batong saudara ngam ong mentah habadai berkene gitu jadi matang habat pecua nang no kawan kalong sim apa kan dikasih jeng hi mensua patron sim pernah jadi kasih nraya ba kawai kesinong lani ikut dihajar ki ibet ya hero naga po imay yang pi wan jet pi wan long sim ham ki jet pi kata imay yang pi ikalalong kamay mapi pi long sim hakata ke jing jet pi wan long sim kadadon kepenkit ya ke jingkit klik pindah kular pindah madar hakmat ki khon ki hajaro kata banong simsat kada penkit ya ta jingkit klik bat us yau khon kutila jang uban long sim kira penkit ya ta jingkit klik wat kala kali kasen syarok hon wan long kasuk pesan long ka kemen ka fu sampai hari kon aja ngai baik mentah tang balayo long sim yo ngisi kemen to kandai ngai ni teban baik bayo bahkan ne kalau sim hagejuk ke bamentar ke hadir ba dan cu una perkit nang perkin nadu na kakur ke basai kalau sim yo kan perkit cu dia kata lagi kit
hata terpeng yo sulong masu panang ban nang te na yeng kor na ka yeng sat kata waji ku panang police office kalau yeng kli na police te la de ko la de kia la pai kli pai gareng la luet ke mesin la luet ke sengat Indonesia yo ngi klet na ya ndai ho ya te kan ni katu ke jing thong se mo jing ai sanan ai se ai sanan lana usim usngeu haru kata bukit ya gahau ai 100% ya kata sanan bat santo 100% gini bikun ngajar ke bedak sanut banyo ya kata gahau ai tambah sulong tu ni yo long tumba habala yo 100% ane hinya 100% kata kajing jet kapian kambiang kalau dia ni am kapor yang bangan terkoi lah deh ya usiri mentah bila man prisong hati ya khetro tong usiri unang terkoi lah deh lah kamu bor musim ada wa hong nangam dawa I am a teacher suppose I'm appointed a teacher should I be happy with having been appointed as a teacher? I get my monthly salary. Is that enough for me? Or should I improve? Should I improve my teaching? Should I improve in all aspects of education? Or as an educator? These are things. And data nda habaki khot ke hajar hi baro gila om ko mai ko pa im kata nga lada kamtung district council milen jo lada kamtung district council Allah songkun kata kalong si bat hawala songkun kalong si mentak ikun hajar ke lahun gila so gila itu ko mai im ko pa im kata kin ke bakya kata ke balai sedukan jong nong thau nong hawala pun yang kata kalau komla itu waktu keburam yang ikut hajar kan ya itu kam dewana ndai ke bos longo yo salongo ikut hajar himas ora yo sumunta yo 4 don se ikut hajar ke banong komedi yo 4 don se ikut hajar ke banong nyiru ngihun ngisok ban long sie man thong sie man long sie long kemi balong ngasat sunan nakane ini sih dan gunung sim so it sumuguro magikot ni hajar yo kimaso lane tangkat to kan ngot kani kidai ki jingkali ba dewan jiwa dan kam mana kali dan kam mana persya dan kam mana yaro dau pun ja terkoi kalelong sim kal long sim kamasim kasat sunan terko ko kamasim undang ta tambah siyo sama khen amai ayo sangsot usiri unang ba sama khen ha jing yo i jing pi ka e ka jing lai hang no ka riti ka lai ban thong in museum maram dor karti kum ngadangam deu ngamdakan mau ya ka ayo ndai ka kum ka jing sotu karti ka dukon mana ipa Freeman ini kan im sim thang yus injon tapi hang tu kadang ka continuity dos injon no thang yus internet basua na da poi hai pa im la ban thang yus injon menta unai upayam jong ban salong jong ini upayam maram dapat ithang yus siwat ngalayo isyong kawat payam ngong podang kampanye mau apa ya dah hadir na pila khalai pipi ko ban thang dia yong ngam ko ban thang dia man manga yaus im teman bahasuaro ngam sima ban thang dia pimenta
hang ne kerti kala dukut kerti ba im ro im kwa iban thang ya mentama no pentian ya kan yang halo ikun kerja kita bayu ikun kerja de thang ya seno gitu girong susah tang girong với penting ya kan ya sino ta kami bu pat ba kun thầy kun na kun lung de ta thầy kita ini yang kan ni thang yang du isang kun siat di suai siat di ayuar kena siat sedaki misal sia sun marok aja tu buat boleh kan nong dekat nia kejutan kejinya keren ban itu kita sih betulnya keti nila dukut keti kerti yang menjengkang sih mentah kuat lem bakwa man thao yang ya koi ti ong yak lum ya khot aja lum kidu start kidu sempang na ke hima ong to ya keren bagi kita di masjid kita isi kita di saat kita ong mentah yang thao dah koi kan yang mentah dia kan ini dia sim bila kan bila sim duk sebai bila sim duk apa lagi bila Europe ang ta haba ko kan ong ko me yang ko pa pi ki la khlai na ka te menta ngi ma ban pen yang ya the kan yang berkong kumbale lang siwa menta rei mangi kun ka jam tang ni kwa ban thau de ka ti thmai ban nang ne ngi pen yang se kamat pi hun pi so ma pi wat sengo bangi ma ban pi ngai di song tengan na pi la yong ko rusak bang ni ki ko ajar mentangin thau da ko ya ka thi ne ino ke bom la su ha ba ong ka khan ha ba ya kali har da ke jing ke hi barakhat ikon hajar barakhat ha yong ong ka khan ka ko ngo ko to ya sai ni ngin nam pen thot su ma ki ba le ni ki la le ha ka wai pa ko thai jong man se minum betul itu bapen ki prolog yang i keleng orang hai mendai tang hapo masuk ra yang i pan kam na kentin le ni am le rekam bayo sudah tar yang penting ko tempat habe kendo aga je kam ko ba ayu ko balong pentang kumbal dai ko berkanya ya karena ko orang ha kebir ya ya kan mau kebir ya kata ada Kaniam berkariti ke dostur kasih kumno de bantong USM seorang bantong USM pi USM aja sisa kim simwan na bare kim na USM lai USM hangno haka history jong ka long sim la de pipet hak den ki ma jong ka dikasiru kada doni nang no ka khon ka kante jong ki khon ka hajar baki ibet ban sei nakano kakur ana baki ibet badan ki beriu ki rosta uru sempang kumanos enjoy usi makado rosta uru sempang ana baki ibet nakato kakur ban badan borang ki beriu ki basal kena ki pas yang ki ba kata-kata keborang yang ikon hajar ikon hajar kan to nakayeng yapi to ni sau tenat ban sayang pi kalong si hang ta ke mentah sibuk ladom ji ikon hajar yang len no pernah kemut lo kamne kaman dewan hun mereka mau minyak syongkan. Kamsim kawan berkejingkit kali. kapayade berkini kejingwan dawa jongki pa nong sora nakaki HDC mandawa ai sana no USM bareng USM kai jeng i jeng pi Itu kawan dawa ya Pak Ye lu. Nah, om kalong kepada kalau yang
Begitu kibung wandawa ro mau tapi ya mar baro khai ke jing thu jong ni kalong ke jing thu jong di khon ga jar di so i ki nai kan mo ya kini di ni jong ka politik na ngam ju kena di ni kam politik ha ko ta ke ni kam ngam ju affiliate la di ko no so nai ngam ki dai itu lo le dawaro kabiang ni ha ke jing so thu jong ki kalong kabiang nai yo kampat biang pura apa nai habis kan berkunjungi dari kampung dari masing-masing ya no dari ya di kawai inti kata kalau inti memang kalau kamu setelah kebiakan ada kurang jadi anda haba kedesa kau sibuk kelas kau deh kelas ukuna jarul lah angko mai ibu pain kedesa kau sel kanot bana mai sana haba kalong hakene jakam mata tama ya tai ya ke jimba yang ke ima ke senjat ada ko ima senang kira dari ya kan dia punya mission jiwon bai ban sudan tang bi iwe kan hon badet ani kan hon sok de kini iwe ni jad boy ki botan ro nami na tai kata tekam ni ham berkata yang masih waktu sih lo tapi ban seluruh pun kita aja ni kita kerja berdua kita teko hakat yang ki manusia walai balai hakat sincere ke bisa balai kilong siwa jang i habu mela suka kasari beriu bandai mela su nadu sino mela hadu karai sincere mela su hadu asli man simi karai mano badai balai hak badai ke ini kaji apa yang kikun ajar berapa balai kesep boy hadu kaji kamu maro bisa dari jing kamu kata dari bisa balai mani mentah patah sungeu haji sungeu juga ngasungeu ini badai ngasungeu ya pi kalau so ya pi ngasu bersiano long semua hawi apa jadi tadi Majing la politik na kaliang jang district council ha biade berkani ke jing penslam banai sanad usim marandar. udah kalek politik lo hangat tempat ada katual yang keba iu keba kesik dawan na district council lo kalek politik lo kam lele don yele politik tama kerja politik ayu ngikwa baniale ladang ngikwa kita rugi le politik ngaru le politik tau ngasbu ngau ngadewai sibuk ngau UDP PPDU BJP tau nyele politik kan tau le politik sa ngawat hilang nai ya lompat nani di hati nang liem ki plan kalau haga bakut ka thong ka kongsan ko thong pedang nyom bar khoi ke politik unda ke jingba yang sensyar kada kata mata ki politik ya lai da banget lai da positive approach mede dengan antagonistic approach oh tai na koi party ngangan persiapan tai lo ya tai Gila politik temawat kelat ya tai. Kada upa il marandor dawa kan ngadayo sno manero. Badan plan di kun dihajar di kium paktip lo ya kini kejing tusi. Kemudian sanu. Lek. Ain bisyari rai kita kepada dewan kit. Ya kalau kau jangan masih. Rai haba kot susai pin datung dati angel ki pungar waro nanti lada kita kim tip ya la kajing kli ya politik mengenaro susah tang politik
dalam di politik pergi berkuat political party berkuat ya siapa bahar dari hawa katai kepada bangkit ya kalau kau kamtip ya lari linggir kali hawa pun susah kan ke kamkai orang katai mungkin pensiun dan politik jing ai jing mut jong pi ka be dei ban la ban ben no yang ka kan rom kan ram jong ka hima suara jadi pun ya kalau keram dan kam tambah menteri bangkit malam baik sengap lang ya harga jemut ya mah geng ya kini ijak bentang ngampat yu ngambil kene hoi teng na tho sang ka ko so de ni teng ko ko no ai la rei badong hi kanu ka sipor yani ya pusat ya selok ka district council ya sotu lang wat uni pa yung ban selong si mati ya unta khat hawa dan kejijing satu bakal ini tay kawat ya keren buat semua gigi kun kaca atau ini ya pun gini tak ya kini gila cong ya keren kita ngejak pada kebaya keren ban poi sekecing siapan poi sekecing tak nilai kumnya ya kan nilai mentah ai kan xanh chứ mà si sau mà đó kan ya por dan bok toy baga dis council marane kampat ai ke sana mereka ai no ke sana dan baik dasmat na yang ketua negeri sinong apa ka hima don plan islam kibang patim pat benar ya kalau si masih penting leban hati krem ke gede penting di bawah hak rendang jadi bagian haban muat kali kalau kau kayak bersosi kamu juji aman menol apa kariki gustor long jid khona jar ya kalau si manusia kakarku kerro nabi khona aja ya kalau si masih ya katu kursi mentah penting ban da manu ya kalau si hakat tu ni sinong buat bantit ibu patit kan ada kecing dia bersosi kerja pun